Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün martның 21 çarşamba günü. İşgal etilgen Kırım'da Rusiya işgalci hakimiyeti Rusiya prezidentinin kanunsuz saylavlarına gelmegen Kırım tatarlarını işten çıkara. Bunun hakkında advokat Emil Kurbedinov bildirir. Marşrutlu taksi aydavcısı ve karavulunun vazifelerinden boşatılmasını misal olarak getirir. Bunun ile kanunsuz saylavlarda iştirak etmekten vazgeçken başlı Kırım Tatar kadını börek sanatçısı tutuvu ile hastahaneden çıkarıldı. Ukrayna'da Rusya'nın Donbas ve Kırım'da yapkan harbi cinayetlerinin yekene malumat bazası teşkil olunacak. Bunun ile Kyiv Ukrayna'ya karşı Rusya Federasyası'nın tecavüzünü tasdiklagan delillerini vermek maksadı ile Halkara Cinayet Mahkemesi ile işbirlikini artıracak. Kreml'nin mustakil devletinin teritoriyasına kirgeni için Halkara hukuki mesuliyeti hakkındaki kararını geçenleri yukarıda kabul etti. Ve sika muesselerara organın teşkil etilmesini közde tuta. Rusya tecavüzü neticesinde Ukrayna'ya getirilgen ziyanını belgeleyecek. Верховна Рада постановляє Кабінету міністрів України. Yukarı Rada Ukrayna Nazirler Kabinetine Ukrayna'ya karşı açılgan Rusya'nın silahlı tecavüzü için onun halkara hukuki mesuliyetini yerine getirmek maksadıyla Rusya'ya nisbeten Ukrayna'nın ideallarını hazırlamağa havale etti. Bunun ile Nazirler Kabinetinin Ukrayna'ya Rusya silahlı tecavüzü neticesinde getirilgen ziyan miqdarının belgelenüvi boyunca usuliyetini işlep çıkarılganını isteyimiz. Nazirler Kabineti Rusya silahlı tecavüzünden zarar görgen hususi ve hukuki şahıslardan sicili hakkında kanun lihasını yukarı Radaga көрсетmek gerek. İşgal etilgen Kırım teritoriyasında kanunsuz saylavlar ve referendumunu hazırlagan şahısqa Yarımada prokuraturası tömet bildirir. Mikhail Malyshev devlet hainligi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve masuniyetine suistimalında şeklenili. Kırım'ın işgalinden son Malyshev 2016 senesi Rusya Devlet Dumasına kanunsuz saylavlarga ve bu sene martның 18'inde Federatsiya prezidentinin saylavlarına kol tutkan edi. Taqiqat qabatının bütün zaruri delillerini topladı. Endi Malyshev 15 yıllık hapis cezasını alabilecek. Він перейшов на бік окупаційної влади і по сьогоднішній день İşgalci hakimiyet tarafını aldı ve ailede Kırım Cumhuriyeti'nin kanunsuz teşkil etilgen saylav komisyasında çalışa. Yarımada'da kanuni hakimiyetinin devrilüvüne yönelgen hareketlerde iştirak etkeninde toprak bütünlüğüne suikast etuvinde ve devlet hainliginde şeklengen şahıs kıdırıvga ilan etilgen Cinayi kodeks boyunca iş bu cinayeti için 15 yılga kadar ars muddetinin alması mümkün. Rusiya sınır bekçileri Ukrayna'dan kelgen yük maşinalarının kırsetuvunu toxtattı. Rusya Federasyası ile sınırda Kharkiv, Suma ve Lugansk vilayetlerinde bu yük nevbetler peyda olan. Bunu UATV telekanalına Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti'nin spikeri Oleg Slobodyan bildirdi. Onun sözlerine göre Rusya tarafı hareketini programma teminlevining bozuluvu sebebinden toxtatkandır. Rusya'da kanunsuz surette tutulgan Ukrayn Pavlo Grib taqiqat izolatorunda mayısның 4'üne kadar kalacak. İstinaf Mahkemesi mayısının Krasnodar rayon mahkemesinin kararına bergen şikayetini lahu etti. Bunu UATV telekanalına Pavlo'nun babası Igor Grib bildirdi. O bunun ile beraber oğlunun fotosunu aşkar etti. Fotonu Ukrayn konsulu onu ve Pavlo'nun anasını mahkeme salonundan kovganlarından evvel çıkarıp aldı. Bu fotosuretler arasındaki fark 1,5 yıl, dey Igor Grib. O şunu da bildirdi ki taqiqat Pavlo'nun anasına oğlu ile görüşmege izin vermedi. Ukrayna'nın 19 yaşında vatandaşı Pavlo Grib avgustның sonunda Rusya teritoriyasında gayip oldu. İçtimi yağlarda Rusya ile kızla tanışıp onun ile görüşmek için Gomel'ge geldi. Oğlunun kayıp oluvu hakkında babası istifadaki sınırcı David Igor Grib bildirgen edi. Sentyabr ayında Rusya'da kayıp olgan Ukrayna'nın Rusya Krasnodar şehrinin sizosunda olganı belli oldu. O Sochi mektebinde terör eylemini hazırlaganında kabatlanıla.
Украина өз территориясында Газпромның бутун васталарыны мұсадыре етті. Бұның ақында Адлие Назиры Павло Петренко білдірді. Қайд еткеніне көре Русия газ монополистінің Украина территориясында олған мүлкі жедвелге алындыве апис етілді. Девлет бюджетіне 100 миллион гривнадан зияде ақча келді. Бұйсе 3 миллион 800 бин доллардар. Параны махкеменің Украина территориясында табиат газының транзиты бойынша назарда устун олғаныны өз менфаатына қоланған Газпромға жүреме берілмесі қындаки қарараны еріне кетірмек үшін мұсадыре еттілер. Стокгольм акимлік махкемесінің қарарына амелге кечірмек үшін Адлие Назиры халқара тешкелетлар елеш бірлікте болуна. Газпром нафтогазға транзит үшін келештірілген газ мегдараны бермегені үшін 4,5 миллиард доллардан зияде тазминатны одемек керек. Дамаск живарында ерлешкен чаршыға açılған ракета атышы нәтижесінде 38 инсан елек oldu, 35-ші яраланды. Бұның ақында Лондрада ерлешкен инсан ақларының незареті бойынша Сурия меркезі білдіре. Уджум Шарқи Гутаның үкімге қаршы әрекет еткен тешкілетлар тарафындан идаре етілген районларында олып кечті. Бұл районларда Башар Асадның ордулары февральның ортасындан башлап атеш ача. Инсан ақларының незареті бойынша Сурия меркезінің малюматына көре уджумлерінің башланмасындан берілі Шарқи Гутада 1523 инсан елек oldu. Олардан 312 бала. Афганистан пайтақты кебелді олған патлав нәтижесінде 26 инсан елек oldu. 18-і яраланды. Бұның ақында мемлекетінің ички ишлер назерлігі білдірем. Патлав алетіні федаи террорджи ишлетті. Вақа Фарс елбашы Наврузның қайды етілмесі вақтында Кебел университетті янында oldu. Вақа ярынды қанун құруйжылар чалыша. Террорджи тешкелетларындан ичбірі озыне патлав месулиетіні алмай. Израиль 2007 сенесі Сурияде өзек реакторының yok етілігі бойынша месулиетіні озыне алды. Бұның ақында Израиль ордусының матбуат реализінде айтыла. Амелиятның шифрленген серлевасы мейва бақчасы еді. Онда 8 арби учақ іштірак еткен еді. Олардан en azından 4-і Сурияның ава бошлығында кірген еді. Сентябрінің 6-сына кечер гежесі Сурияның Дейр-эз-Зор велетінде аман-аман құрылып бетірілген реакторыны yok etken ediler. İsrail'de değiller ki Suriye tarafından arbi cevapının olabileceğinden sakınıp bugünkü kadar ava darbesini izatlamay ediler. Наврез яда астрономи күнеш тақвими бойынша яны ел Авразия қытасы мемлекетлерінде мартның 21-інде қайд етілі. Киевде Академии бар байрамы мұнасибеті елет едбірлер кечірілді. Бар геже күнду стенлігі күніне раст келе. Орта Асия ве Якын Шарқның 10 мемлекетінің элчихане темселжілері Киев сәкенлері ве мұсаферлеріні урфадетлер елеп таныштыра ве милли емеклер еле сыйлайды. Киев мериясының сутун залында Наврез мұнасибеті или Шарқу Сулнин Украин классик есері Червона Рута Янгырай. Украин Тибет университетінің студенті Муясар Өзбекистанда Навруз байрамының қайд етілмесі ақында тариф етем. Праздник Навруз символизирует Новый год. Навруз байрамы яны елның тимсалі бізде елбаш декабрінің 31-де дегілде мартның 21-де қайдетілі. Шу күні қызлар өзлеріне гүзел чечеклер иле безете. Тазе чечеклерден баш киімлеріні япа чешіт байрам әдірлеріні кие. Бұ санки шифақ, яны аят. Наврызде Украинада яны ел байрамы вақтында олғаны кеби софралар донатыла. Вот это... Диллерки әршиден устун отмек бұ бор соқтыр. Экші хамырдан япыла ве яғда қавырыла. Наврез байрамы бар тарла ішлерінің башланмасыны тымсалеті. Башқа же көйлінің күні дейлер. Шу күні тереклер сачыла ешілік жанлана. Көйлі çalışmaға башлай. Шу күні инсанлар жан күнілден ратлана, ер ве ойынлар иле.
Вот представьте себе сегодня... Білесіңізмі бүгін Ашхабадта 25 дәрежесі жақ дағларынды ешіл ләлелер açılған. Анда халық шынлене, мақсус ашларына пішіре. Плов, даурма ве гүзел тілеклеріні бағышлай. Искоча Иванат бақчасында кутуп аювчығы илк сефер инсанларға чықты. Да дорти ай евелсі доған аювчық тек бүгін анасынен бұйық вальерде кезінді. Энді инсанларнен таныш олаве яны аланны огрене. Бірлешкен қыралықта бейаз аюв сонки 25 ел içinde илк сефер доғды. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз әді чо хаберлерні сізлер сайтымызда UATV.ua көре білесіңіз. UATV елі олыңыз сағылықнен қалыңыз көрішкенде.